kumbe angwami endi solo kumyazaleni ngisende sathi imali yin'wana ukukhoma lawani nga ta yidya ni hlayi ka ngongwenya liya okay kumbe n'wina mhaka mi juzani mi nge swi tivi loko ku ri n'wana a nga ta languta ta swivoko mise lowani a nga faneliwi ku va single so ni twa ni hi ku ya hi mina ni twa ni tsakela style xa Bliss Boy more than xa Black Myth ku ri loko u nghena studio u fane u va sure ku fane u ya endla hey and for you know fana mina ani munhu wo plana risimu se swa tikanyana loko ku fana sweswi vo ka va ku okay Jaylanders hi fambeni ya studio xa mani swi nga endla ni heta awara ni tshame ka computer ni nge zanga swi ta ku ni endla yini ni kha ni pressa ti-key ta random mara loko wo Gaza ya vulavula se i swilo leswi swi relate-aku na un'wana na un'wana wa ka Gaza so that's the reason yi vitaniwe Gaza ya vulavula le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Ishangani Gang shangi okay magaza ya ka hina hi vuyile ka Shangani Gang le ka evunangeni ne segment leyi yi hlela ku music wa Xitsonga so hina slogan hi xitirhisaka a hi zondi a hi avanyisi hi hlela music wa Xitsonga so namuntlha hi le ka episode 10 ni mi tisela artist yin'wanyana ya Matimba Blind mina loko ni cheki music wa yo yi tivitana ku hi yo Meyara mara yi ta ni byela ku why yi tivitana Meyara namuntlha so vito ra yo i Jaylanders le nam amkela but I've been checking your music when I was driving this side ne loko ni chekile nga ku mina 4,000 something monthly streams that's Spotify that's good for artist layer kuteni artist ya Xitsonga ne mi nga hlamali so Jaylanders ne la mi byela ku ri before Jaylanders who are you before Jaylanders mina Fuman Khosa man course mfana wa ka Gaza mfana wa ka Malamulele va ku tiva lava ku tiva ku le ntsinza le mama Malamulele kwini ka Malamulele kwini Kamala Mlele kwala town mara vo papa mi va mali ka Bungeni ka Bungeni so ngwi kahle n'wana wa doroba le va hi swivuriseni sweswo no n'wana wa doroba ema ku ntshama ngopfu kwalaya mara mashaka matele lama nga kula na mona switandini ku fana na vo Madosi Xikhulu vo Chipisi mantos matalo mfika la ne lo ni mbom ngena am boy mkhakha un'wanyana ku namhla tani buyela mara loko se nsungula ku vulavula na wena na swi vona ku ri hayi munhu kahle amo lava ku bayisanyana swi komba ku ri between mina na n'wina i mani artist kahle hayi ko kwani loko u fika ndhawini ufo scananyana na room cheka ku na vo mali and ku na vanhu va njhani mara mi titwa grand ne ni titwa kahle ngitsaki ngopfu la ngoko this podcast mzemi yi cheka nyana na languta ni languti ngopfu nkarhi wun'wana ku ri na vanghana va mina lavani vo Suku swa Mafakela mi ti brother va yisa lava hayi hi vanghana kahle ngopfu sina n'wi muwela ko ka lavo wanjikela no anueli kona a ni nga ri kona wa kona hi minkarhi leyi okay loko ni yingiseli sound ya n'wina ne I think ni nga va ni yingiseli kusuka I don't know I think your first release if I'm not mistaken akuri 2023 ka sound leyiwani ya ka sound leya before ami vitana yini before sound leyi ni endli hip hop amenda hip hop ni endla hip hop trap or hip hop yeah a ko va na tingoma ya timbirhi tinharhu ta trap mara mina ni endla hip hop as in vo ma boom bap man style xa vo J Cole vo Kendrick Lamar so loko no sweswiwani mi ni fakela
Swiss one. Hleka ni ngaswe. Na swi twa ku ya ku. Loko no Swiss mi ti bela ti-line ta 3. Mi nga ni bela to ta hip hop. Ani hi sungula le ka khale ma ni hlamusela phela ku ri J London Zimani. Yeah. Ni nga mbela ti-line timbirhi tinharhu ayi. Timbirhi tinharhu. A ri yenti ndleve. Okay. My heart beats like a drum jamming boom bap. Originated from the very old school rap. Started from the bottom, still climbing. 2003, I was born, now I'm making niggas fear rap. Yeah, ne. Bayisa lava ntirhaka na vola ne. Va tshama va kha va nhleka. Ne. Ni tshama kha ni va byela, okay, mi ni tlanga house music. I'm a DJ. Ni tshama kha ni va byela ku loko ni sungula music ani endla hip hop. I know na loko va ya langusa this episode va ya ku hlekisa. Kutani kha lavana. Kutani kha lavana na archive. Hey. Ani ntenda msendela. Hey, khale kha lavana archive. Misalo he aba hip hop ngwamba na madibruku man'wana. Danenge n'wana. Oh, ela mama khale mo 50 cent. Man makuta ku ngwa ku ma pope. Akudume maniga tiko kwara ku maniga tsena. Oh, makona. You makona. Akuna maniga man'wana mo tala. Swi nga ndla mi mativa na wena. Badulini so. So yeah, ani tlanga hip hop. Then ni swi vona ku ri I swa mina leswi. Then ni switchela ka house music. That's when ni nga fika ni kuma ku okay. La ko ni nga kahle la. So this is house music mo me endla music or me ngisela music house. Now endla. Now tlanga. Oh. But so anamtha interview mina interview ngwe. I know interested nyana. Yeah. So ngawutiva ne your style. Angevuli kuishikaza. Meloko ni inserini. I don't know if it's Afro pop or if it's Afro beat. Mitan clear kwala. And minjela na kuri imana ngam influencer too. Oh yeah. Ibaka sound yeah. Oh, sound lewan mina basically ni vitana Afro beats. Ima ko ina the elements total ta Afro beats dan yenga ta vana tona ta genre yin'wana. Vanhu vo tala loko ku va ri ta risimu ku na risimu rin'wana ra Madumani ra khalenyana ra Bentley. Yeah. Sesi hungarile. Madrizisa risimu leri loko mi ri yingisela ri na rhythm ya liya. Man, so ero ringane inspire ku ni endla music also. And loko ni sungula a no to wela no ka mo nzama ku kopela nyana beat ya so. Loko ni twa la ku ya ni bela ni ku no mo hi zama ku yimbela ni kuma ku swa pfumela ku ku ri sungula ka kona. Na mate. Kuna question yin'wana yi nga vutisiwa loko hayi mina la ya ku ni mbutise ku imani anga mi inspire before I go there. Who inspired you to have that sound? Because loko nilangusini artist leti at endla hip hop khale ne fana na n'wina. Mina loko va ni byela ku ta va kha interviewa n'wina before ni yingise music wa n'wina I thought mi tlanga xikazi. Oh So loko nilangusini artist ta hip hop ta magaza sweswi they switched from hip hop or rap or trap ku ya xikazeni. N'wina a mi nga swi tsakeli ku ya hala. Xigazini ko tsakisa hi ku ku na vudyela blind sweswi. Vudyela byi kona ka dindiwa blind. Mara loko mo yingise voice ya mina whether ni le ku yimbeleleni or ni le ku vulavuleni ma swi twa ku voice leyi loko ya xigazini ti ta vuya ngopfu. Hi ta faka auto tune switsandza. A mi tirhisa auto tune. Na yi tirhisa. Mara loko se ya xigazini hambi ho yi faka hambi ho endla yina yini na mi tshembisa a swi ta yana. Mbe mi ta ba swa paparulani. So miri imana anga mi inspire ve. DJ Maphorisa. DJ Maphorisa. Yeah. From the first time ni twa risimu lera ni vhenu. Plus back then before angena ka mapiano atlanga Afrobeat. I remember u feature vanhu vo tala va le Nigeria. Yeah, mo Whiskey. So yeah loko se ni yingisere loko se ni vuyisa tingoma leti ti tlanga na switwa ku vele na inspiration ya DJ Maphorisa. So so mranda DJ Maphorisa ne. Yeah, no twa music leswi a endlisa swo music misalo ya wona inspire than vanhu vo tala ngopfu la South Africa. Mapiano ndizina endla mapiano endla mate. Serious? Na sweswi loko ho a hi chayeni na mbe xigubu xin'wana ko va ku
hi minkarhi lowu a ni endla hi wona mapiano a hi nga dendi swona se mi kuma ku u heta ku endla piano so la xikwa ku hana mali ya xikwa hala tlhelo wa mara ku hava mali loko u ri artist u nge julukeli mahala forever wo fane u pfa u denda nyana hayi so okay na ku tiva la mi ri Xigaza mi nge pfuki mi ni nge xi koti ne ni nge xi koti Xigaza music wa n'wina loko mu endla la ku tiva ku cause loko ni ri kuteni a ni la ta tiva I think Gaza Bosch would see the same question do you produce yourself or do you have a producer no not the producer ni ta endla swilo hinkwaswo actually serious when it comes to production hambileswi munhu a nga rava ku certificate xa sound engineering hi mina ni endlaka sweswi a swi bohi leswiya ma twa swin'wanyana okay certificate ko va phepha ku ya xikolweni ko va ku ni ta ku endla yini ku enhance talent leyi u nga na yona one pieces if you have a talent ya ku na hambi vo fika va mi nyika there's different softwares ta ku endla music vo Cubase masiku lawa ku na AI na if you have a talent loko fika u kuma an instrument ya music obvious swi ta endla you have that talent okay going forward going forward ne between music na xikolo swihlangana njhani well music i xilo lexi ni xi rhandzaka hi mbilu na moya mara na timhaka ta xikolo i swilo leswi bohaka ma swi vona ku hi hanya South Africa u nge byeli ku hayi mina ni ta fana na Casper Nyovest a hi tshikeni swa xikolo hi focus ka music plus vanhu a va fani va fani swi nge fambisani so munhu wa boheka ku va kha ya exikolweni na swilo ne so ku ya n'wina as an artist mi vona nga ku xikolo xi important ku fika kwini well as an artist u need capital a lot and ku hava ku okay for munhu wo fana na mina laha hi nga kulela ku a hi kulelangi xizini a hi kulelangi timalini a swi easy ku ta fika laha u byela mhani ku ni kombela 5,000 la ku promote music u fe u ti kume 5,000 hi wexe ende handle ka xikolo u ta yi kuma ku hi 5,000 u promote music se at least loko u dyondzile u na ntirho wa kahle u kota ku sala na 5,000 liya after loko u hendleteli u hakeli ti-expense na yini so u kota ku okay ni ta kuma mali ya kickstart hi timhaka ta xikolo ivi yi ni pusha music a ni tshama ni twa munhu ne na hambi va ku u kulele chizini a ni tshama ni n'wi twa a ku u kulele chizini munhu un'wana na un'wanyana u la ta veka nyana swa vusiwana nyana ku hayi lina loko hi kula a swi sona so mixo ku mi kulelangi chizini mina ni kulelangi chizini swa chiza swi ri kule ngopfu swi nga zi swi ri kusuhi no kusuhi a ku tika ku dlaya so okay as an artist cause mi nga kuma ku ta hundza ti-weekend tin'wanyana mi nga bukiwangi as an artist hi ku ya hi n'wina is it advisable ku ri artist yi dependa ka music ntsena or yi fanele yi va na a backup plan not in a million years artist yo dependa ka music ntsena hi loko se yi ri established to that level ya ku wa swi tiva ku every day ku nghena mali ku na ti-deal ta vo ma 1 million ti nga tshama a kwalano u nga dzumbela u dependa hi music xa wena yo ku tirha ku ya xitejini u ya yimbelela u ya ba ti-photoshoot u endla ti-brand mara loko u swi tiva ku ka ha ri na ku u nga tshama hi ngo n'hweti so u nga kumangi ti-bookings hi December u kuma ku wa tshama 5 to 10 days u nga kumangi ti-bookings December ya hinkwayo u nge he vi kha u dependa na music mara n'wani se mi nga pfumala music mi nga pfumala tigig mina management yin'wana ya kahle ngopfu game xa tika madala na vona mi hlamusela ne mi nga swi twisisa game xi tika ku dlaya le game ya tika mi vula ka Gaza ne ya hayi tika ku dlaya I know se ma swi twisisa ku I know yeah you are right
backup plan ya laveka as an artist because loko nga bookiwe ta kwatela vanhu uta ka social media ya ruketela vanhu ku ri ya aminate music wa mi u kahle mara amin book and the ambo ya ruketela ku book lo nga kula ntsamini twa miso n'wanyana is a very that is an influencer or munhu la buka ku artist akuyena loko a fana ku buka u fana u va u ri na hit nga ku ntsama switoko n'wana leswi fana va ri na hit mi yima na swona sweswo hayi mara ni nga yima na yele ego as an artist u feel uba outstanding in a way anyone can be an artist and vanhu lava nga koti ku tsala u ngo ya fika ku komba ku tsaleliwa so what's the use ya ku hi ta buka hi buketela vanhu va tata ti-line up va ri hava hit vanhu lava nga na ti-hit va yo tshama ti-hit leti ti nga cinisaka vanhu ti rhandzaka hi vanhu loko va fika u nghena u ku wa performa ma twisisa swi endleka ngopfu sweswo but do you know ku ri mi nga va na hit mara yi tshama yi tumbela yi nga tiveki it's possible ngopfu sweswo swi endleka ngopfu actually na swona because I think that's another thing man the artists these days ne I think I checked your TikTok account. You also push yourself ka TikTok. I saw that, and you've got the views ta kahle nyana loko check it. I mean, I think that's another thing. That's another way of promoting yourself. Ya Facebook ani check anguri. Active figure win. Are you active on your active social? Ni active ka Facebook. Ko ku ni tshama ni va na setback yin'wani hi 2024 I think. And na account yin'wana ali ayi pushini liya andri malembelembe no dlaya Ne. matama xineheka ethaka rin'wana xineheka ni nga tshembi ni zama matsalatsala hikwavo ni kumaka swa ha longi Not followers tingani a na ha ri sure mara nga ku pushela ka 10,000 ne i xi famba account lexiya sweswi na loko no secha vito a ni xi kumi a mi zangi kota ku yi retrieve ni zame swilo hinkwaswo swi nga lungi se ni boheka ku sungula hansi sweswiwani munhu wa ha ri followers titsongo blind mara surely ti ta pick up hi ku sweswi vanhu va le ku swi vona voneni ku ku na movement na twisisa social media is very powerful. It's a very powerful tool these days, more especially TikTok. It's very powerful. So Njweleni Mayor wamtivitana Mayor okay mavona ku tshama ku na leadership yin'wana ya mina la David Junior maundi mani David Junior u tivitana Genesis or something imjita wa yena wa fa ata la miselo tshama poster aku kuna vo Gagash masipala kuna yena leadership so aku wena mani aka yini and ufe ubana the also known as so isso leswi ni nga hleketa loko ndzani tivitana Mayor khale ka loko a ni hleketa okay kuna vo Greater Gagash municipality mavuluzani na vo Prince of Gaza mavuluzani so ni hleketa okay swi ri na mina ni nga va something xa ka Gaza xa important nyana ni kuma ku hayi vumelelo bya ni tshama bya kahle ngopfu ni nga ku ni voni kuna album leyi yi nga Mayor ivi ku va na ngoma leyi nga Mayor Mayor ya Gaza okay from the first time you released your music lawa mi take us step by step kuri until now mi vona ku cinca ku fika kwini and yo ngoma leyi mi ngo hiyo yi nga endla ku ri na ti-fan leti mi nga na to sweswi because loko ni chekile mi na vo ma 50 something views ka Spotify 4,000 something I'm not 50 something thousand yes so I believe kuri mina ti-fan ta ku hundza laya so I want you to tell me kuri from your first release until now have you seen ku cinca kanjani kufika
Yeah, I've seen a big change, eh? If I'm gonna talk about my first release, that was 2016. 2016. Hey, 2016. Yeah, Kalem push. And the comparing the market now, ne? Loco, mina 100 downloads because I upload the website one I that remember kuna she xin'wana va xi vitana ku yini shikulu.com. wo xikulu magozo zo taleya Lezin'wana ni nga va ni lo byi rivala but I remember ku ri na xikulu ya. so loko u huma na 100 downloads a va u tirhi ngopfu minkarhi liya se ivi mara ya mahlweni hi release music I think risimu ra vumbirhi if not ra vunharhu ri humese 2017 2017 ri khoma vuma close to 300 downloads a ha release kona nkarhi waloya mara kuma ku sorry na nkarhi waloya a swi tikomba swi kha swi pusheka hi ku a rhandziwa ngopfu xikolweni vana va xikola va tshama kha va yimbelela loko va ku languta va ku a hi yena misa luya wo yimbelela risimu leriwa ivi munhu a pfa yima nga release music leswi ni swi regretaka na sweswi ni xoko loko no pfa ni nga yimi a ta hi ri kule sweswi ivi swi ta swi ya until vuma 2023 loko ndzi za ni release risimu lera ra avaleli that was my first song ka sound leyi ni endlaka sweswi risimu lera ni ri endle 2021 ni ri kaya 2023 ivi ri huma 2023 hikuva risimu leriya loko ni ri release ku na lexi nga ni byela mani nga teni ku this is your hit leyi yo nga ta ku yisa malembelembe ni ri furheka nkarhi wun'wana wo leha ngopfu ni ri furheka ka audio mac what if loko a mi lo ri release nkarhi loya a ri ta va ri dumi ku tlula leswi. that's the thing nkarhi lowu a ri releasiwanga hi ku a ni swi tiva ku na va plan na rona as in a ni swi tivi ku ni ta promota njhani a ni swi tivi mani this is se rather ni ri furheka ni dyondza ku promota ni dyondza marketing ku at least loko no zama leswi swi nga endla ku 100 more people will like see it coming se ni tshame close to 2 years yaleyo ni ri furheke risimu leriya loko ni ya ri humesa loko before ni ri humesa ni nge ka audio mac ni kuma ku ri na vuma 500 views a ri si tshama ri promotiwa ku va munhu loyi a ri tivaka ku ri kona ka audio mac mara ri na vo 500 which means because like a ku ri tinambara tikulu ngopfu letiya for risimu leri u nge si tshama ku byela munhu ku ri kona ivi ni vheta ni take down ivi ni sungulisa futhi loko ni sungulisa futhi hi kona ku na video yo sungula ka TikTok video ya mina loko mi ya le hansi leyi hi yo video yo sungula loko ni promota risimu leriya I think yi nga reach 5,000 views hi nkarhi wolowo and that was a lot hikuva risimu leriya ri ni kumeli nyana swigigagiga sweswo swa vafana va lava vo khowala mara hi kha hi ya kwini hi kha hi ya kwini mara loko vo za va mi buka va kholi va khola hi site ra mali a ni wa bukiwa ani va ku ha ku buka hi ta ku faka ka line up uku okay faka ni deposit va ku nga chavi a ni ha tivana wa swi tiva ku hi nge ku tlangisi mavo nkinga yaleyo ne nkinga yaleyo I think the artist ta ku tala ka Gaza ti hlangana na yona I'm one of them na hlangana na swona ku va ku zwakala u ta tlanga sure so ni okay ku ta laveka mali ya sona ako okay hayi ta ku vona loko u fika and that's the first mistake as an artist u nga endlaku yo usuka kaya ni huma ka Mapope let's say ni vitaniwa hi munhu wa le Giyani I have to drive kusuka ka Mapope ni ya Giyani loko a fika ku a endlangi mali se a fika a endlangi mali then ku fane ku ndleka yini because ni fane ni tlhela phela so yeah na mtwisisa loko mbula sweswo but then mpushile mani umuza mkuma ti views leti mtikumaka sweswi sweswi and story ku most of the times loko ni endla music ni nga ti byela ku hala ni la ku popa hikuva swi endlekaka sweswi loko mo yingise tinsimu ta mi to tala mi ta twa hungu rin'wana ivi mi ti vutisa ku misa loyi u swi hleketi njhani sweswi it's usually because it's leswi swi va ku swi kha swi humelela vuton'wini bya mina most of the time mintsundzuxa swin'wanyana a na ha tsundzuki ku ri ngoma liya yi le ka album I mean yi le ka EP liya sweswi or yi le ka letiya tin'wanyana na ngoma yin'wana mi baku xicele xin'wana xa matimba ngopfu laha hi lexo yini lexi xa ku a mi ni tivi yi le ka album leya meyara
ile album leya Meyara why mi tsali ngoma leya so loko ntsa ngoma leya a ni ri ka process yo movela back to la Gauteng because ni tinta hitisa high school la even tlheleka so an la ku vuya hala again so an lava ku zama ku promote music hala okay so a ku ri idea ya ku vanhu lava vo tiva Meyara le ka Gaza ntsena loko se hi fika June a va n'wi tivi hikuva loko wa ri kaya un'wana na un'wana loko a ku vona mara loko se u ri hala Joni vo ku hundza vanhu nga ku ha exist se nyoka mi xavini swa yala a na swi easy na ku xana nyoka yako but it's not like wo ya xopo ko ka ni nyikeni liwa kumbe yo durha or mo yi chava lava swi tiva ku ve ya durha mina ku yi chava na yi chava hambi mali yo va kona loko ti twa ti ka ti hundza la minengeni swi twa ku sika titimela a mina vele xi lexiya na xi chava lexiya a xa chava okay koka ngoma I'm not sure hi koka ngoma liya or yin'wanyana ingaku hi yona mvulavuli na hi ku ya Rivonia so Rivonia kona ani sweswo khale kwaloko ka Gaza va ta vula ku ya Rivonia hiko khini loko kona yeah mara I don't think I don't know I don't know ku ri ka Gaza tikoti artist leti nga na sweswo but u nga swi tivi we don't know ku kona munhu a nga ta ku byela ku na nyoka kha endle ku n'wi chava ivi u kona a nga ta ku byela ku hayi mina no tirha ku ri ku na nyoka se a nge swi tivi ku hlangahlangene but anyway ngibona you are coming man like mi ta force I'm not sure ku ri even the management emngeleka yona impusha to that level but I can tell ku ri you are being pushed even if honestly management leyi nga na yo sweswi yo in pusha ku even more I feel like loko a no va one ka level leyi nga ka yo sweswiwani mati vo tinambara ta ko ti goyinyana tinambara tin'wana to a tikulu ka vanhu van'wana mara loko nge zova na tona tinambara letiya wa swi twa ku this is something loko mo zampusha 4,000 something monthly ka Spotify it's something for an artist like you inga fika hiko it's nothing ka vanhu vele hehla ku fana na vo Makhadzi man but for someone like you and I believe you are still going to multiply those numbers depending ka ku n'wina na management mpusha ku fika ku these days ne la mi hlamula la swilo swi le ku cinceni blind music wu le ku cinceni ka ku introduce wa mhaka yo endla music hi AI how do you feel about AI yale tough loko hi ta ka department ya music ku phela a ni swi fana loko ku introduce wa auto-tune if you say the artist sungula ku multiply 10 times 100 times before 97 loko va na auto-tune a ri na the artist ta artistic like really man this is the endla ku music was straight the endla ku music was straight and we are talking real singers hayi leswo swo vo hina nyana leswo wa swi twakala and for still la real singers lava ava performa live every time sweswi loko vo artist nge stage yi le ku lip sync cause loko yo performa live u ta swi twa a so leswi ko va ku before me amahlweni hlamusela ne kuna misa loyi a ni tala ku hosta na yena la just that a nga fikanga namuntlha va ro yive xisibi xo hlantswa timovha ka Shoprite swi nga endleka a fika late nyana mara hi tshama hi kha hi vulavula hi swona ne ni tshama ni kha ni vulavula hi swona ku ri it's like these days talent yi compete na AI na auto-tune a lot like raw talent yi compete na AI na auto-tune so loko ni cheka I saw xiyimbeleri xin'wana xa ka Gaza last time I can't remember ku ri a performa kwini a very nice song ne but hi mhaka ya ku u tirhisi auto-tune loko se a fika khandiya stage loko ye a yimbelela remember the DJ ta Baiza sometimes xitima ngoma then wa swi twa ku ri no man
I saw voice leyi yi nga timiwa na leyi yimbelela Swi hambane ngopfu. swi hambani kule but anyway ta kwini Hayi to vuya ngopfu se ma swi vona ku loko ku ve na auto tune ti-artist to tala se ku sungula ku va na ti-artist to tala yeah ma ku vanhu na vona se va tolovela ku kun'wana na un'wana lowu hlanganaka na yena swi nga endla a ri artist yeah se na ti-artist a ta ha praise enough a ta ha kumi enough glory when it comes to that se loko se swi ya katsa na AI se swo ngetelela hi ku swi ri munhu un'wana ngo tshama ka to decide na vona bangova ya so ya piano ivi yi duma ende vanhu va ta yi rhandza yeah ende mali u ta yi endla ni risimu ri endleni manto ivi wena u nga le ku hluphekeni hi ku lava ti-ideas nhlokweni u tsala u producer hi wexe swi leswi nga fambi swi ya helo se ma ku game xi ta tika ngopfu ende ku na xiyisa xin'wana xi rhandziwa hi Misa Loyi Khoza xa ha ku drop album I'm not sure if you know him va ri Credo V Daniels mi kha mi nga mara I know ku ri mi nga va kha mi tiva ngoma ya xo yi le ku trending ka TikTok that's AI it's AI yi endliwe AI ngoma but yi le ku pusheni blind le ku pusheni album Credo Credo V Daniels yeah that guy mastered AI xa yi tiva AI dam at the same time he understands music and producing he's been making beats for I don't know how long yeah for a very long time i bomb so my whole game yi ta tika ngopfu kwalaho so that's a question leyi a ni la ta vutisa ku ri okay with your experience ka music and your talent ya ka music do you think you can use AI to enhance those two at some point you will have to I will have to yeah a ni swi fana na matsundzuka earlier loko hi vulavula hi ku ku na vayisa lava nga suka ka hip hop va ya xigazini by Xigazini yes after all u nge endli music u tlho u duma leswi nga tisi mali yeah se swi fana na the same way va nga cincisa swo va ya xigazini mhaka ka dyeliwa siku rin'wana ku ta sungula ku dyela tingoma ta AI and va ta mi veki hi ndlela yin'wana a mi nga yi hleketanga so ende swi ta vava loko u tshamini u kha u endla music hi vuwena leswi u twisaka swona u nyika na moya hinkwawo just ku van'wana va rhandza risimu lera ra AI ri tlhela va ro endla ku mali and another thing ni swi hleketaku ne as a producer ndzi endla statement xa ku xin'wana xa ku if you are a good producer you can make use of AI because look u ya ka AI you will know what to do you will know what to search ku ri u lava yini ku ri u lava sound njhani but for someone loyi a nge tshamaka endla music u ta fika a tsala ku yini ka AI because na ti-elements ta music a nga ti tivi mara ni humeste mazaka swilo swa evolve swa evolve swilo swi nga endla sweswi swi tikanyana ku endla music hi AI mhaka ku ka laveka leswiya mara rin'wana ra masiku ku ta va na ku u tsala sentence yin'we ma swi ta ku danger yini i ku everyone u ta va artist ni ngo tshama phela ni nga ri munhu wa music ni endla album AI ni ya uploada online loko yi va na like yi duma ni ti dyela mali ni lo tshama so ale the same way swi nga endla swona auto tune loko a nga ri na auto tune kumbe sweswi loko vo cinca voka auto tune yi dlayiwini ka ha ri hava mi ta swi vona ku ti-artist a ku nge vi na ti-artist auto-tune yi onhele ti-vocalist to tala blind yi onhele ti-vocalist to tala lava hi ngena ka your latest EP sweswi ni lava se mi ti xavisa la mi xavisa EP because ya ha ri fresh yeah I want to know ku ri ka mina tingoma tingani yi na tingoma ta 5 ne ka to tingoma tetiya ta 5 if you can min explainela one by one yi vulavula yini i xini xi nga mi inspire ku mintla ngoma liya and all that because ni vona ingaku ti-EP leti mi ti releasaku tina vito rin'wana va ri gaza ya vulavula ku na 1 and 2 ne leyi ya vu-3 leyo ya vu-3 ku na 3 okay ranga mi ni byela hi gaza ya vulavula leyo sungula yeah leyo sungula
well tanihiloko ni mi byelini ku ri vito leri ra meya ra Gaza ri huma kwihi se loko se swi ta ka ku endla music ni le ku laveni ka vito leri ri nga ta twa munhu a kota ku ri hleketa na loko a tshamini ri nga ta va catchy nyana so as meyara ya Gaza a hi ta vula ku meyara ya vulavula mara se hi languti ngopfu ku hi loyi ya vulavulaka mara loko ho Gaza ya vulavula se i swilo leswi swi relate-aku na un'wana na un'wana wa ka Gaza so that's the reason yi vitaniwe Gaza ya vulavula and the reason yi va yi kha yi continue as a sequel i mhaka ku swo tala leswi vulavuriwaka hi Gaza swa khomana nga ku i xitori xin'we Oh yes. Okay. So let's jump to the latest one. Min byela ku ri so far loko mi release-ile yi tirhe njhani and then loko mi endla like what inspired you to have those 5 songs kahle ku va after ku hi release yi tirhi hi tindlela leti na mani nga swi hleketi ku hi nga endla swona hikuva ma vona ku fana na risimu leri nga duma ngopfu laha i track number 3 ni ta ku tlangisa risimu leri loko ni ri voko ri le ku pick-eni ti-numbers a ni twa ingaku ri nga fika ri sungula ku jema ka vo 20,000 but then ri hundzini 20,000 vula ka Spotify but then ri hundzini swinene ri le ka a ro ringa ka 54 I think ku fe ku ri rona ku ha rin'wana ri nge le ku ri hlongorise hi ndlela leya and loko ni languta inspiration ya the whole EP leyi ni nga mi byela ku sukusela le ka Gaza ya vulavula yo sungula it's a sequel loko mo languta ku fana na risimu ro sungula Gaza meyara va ri avaleli volume 2 avaleli volume 2 yi le ka ku na risimu leri ngo avaleli ka Gaza ya vulavula yo sungula avaleli number 2 it's like a sequel or a remix per se ya risimu leriya so i ku hi lava ku vasitana that message leyi nga yi vula ka avaleli yo sungula hi tlhengetela loko mo swi twa ku na ti-lyrics tintshwa leti nga vuliwa layani ku na risimu ro fana na wo Zezi Rose ri vulavula hi leswi life ya Johnny yi nga fast hi xiswona mo swi twa ku loko hi duma a famba u nga hleketi kambirhi khandziya hi famba ni ta ku tlangisa un'wana na un'wana wa ri tiva ku leri ri vulavula hi swin'wana swo ya leyi ivi ku va na vo Dorothy leri ku nga a song of like inspiration so Dorothy kumbe a ku ri munhu wa n'wina Dorothy Dorothy is like we are telling someone we byela malambani ku pfuka wa ya phanda pfuka wa dyondza xikolo ma swi tani so loko mi languta swa tinsimu letiwani ta fambisana loko mi languta na ti-album hinkwato leti nga hundza la no that's good music because as I said loko a ku sungula ku ri ti-artist ta ku tala ti tsutsumele xigazeni and you came in with a different sound i sound leyi kalaka ka Gaza I don't wanna lie ya kala ni sure ku na vanhu lava va yi tlanga khale va tsutsumele xigazeni sweswi so I don't know ku ri n'wina mi lava ku yi pusha until or na n'wina mi ta pfa mi yivela xigazeni mbuya mi yivela a ku pusha na to hi pusha hi mhaka ku a ni hi mina ni nga ku hi mina foundation ya ko loko mo ya ka Gaza mi ya languta ku ma endla ku swa so mi kuma ku hayi ku na misa va loyi wa ntsena na loko va ri kona hi fe ya lavalave ku hambi mina myself ani va tivi lava endlaka sound yo taniya a xigazeni va kala cause I think there was one person to ni nga n'wi vuli vito u tlangile loko ni yingisela ti-album ta hinkwato I think ku ve na one ya similar sound but mara na sweswi na yena se u le xigazeni so I don't think u kona ka nkarhi wa sweswi la pushaka sound a xigazeni ka dyeliwe ku va ku hina swa hi tsandza a ni sweswiwani ni co-management ku dyela swo boha mi dyela swi nge endleki with the same sound leyi mi yi ndlaku yeah with the same sound because mina I believe ku va unique sometimes swi ku endla ku vanhu va ku vona loko hi nghena hinkwenu hi ri 20 hi ri artist ka hi tlanga xikaza swa endleka 10 of them va nga vonaki or vanhu va nga va tivi but if you come
as an Afro pop or Afro beat person, ngamngena xigazeni. I was caught off guard. Okay, J London's lo utlanga wangoma ya so. So I think you can push that sound. I have to. I feel like I have to. Yeah, you have to push it. Yeah. Because naivo ku talent iko mi. I'm music now so talent na stiva ku iko. Yeah. So this EP ne if mingabyela bayingiseli ba ikuma kwini. You make the platforms I'm talking Spotify, Apple Music, YouTube Music, iko. Na kwa what these are those one vanga swinangoteku yikona kwala. So it's everywhere, ne? It's everywhere. In the next 3 to 5 years, mitiwona mirukwini so. Someone can loko mvutswa xivutiso lexi ne someone can sungula hi marito ma ku loko xikwembu xo hi pfumelela ku hi fika ka 5 years yaleyo Yeah. na loko ho continue ku tirhisa leswi hi tirhisaka swona sweswi ni sure ku hi ta va hi ri ka level yin'wana ya le henhla ngopfu. I'm talking international level because ni vulavula so loko ni languta tinsimu leti na languta laha ku ti yingiseliwa kwihi, and last time I checked number 7 ka the cities leti yingiselaku music wa mina, number 7 a ku ri Lagos. You see loko va za va yingisela and hayi ku i 100 streams, we are talking thousands of streams a Lagos. Which means loko ho phurisa leswi hi phurisaka swona sweswi even a xikwembu xi ku hayi hanyani vana va mina hi ta mi pfuna ku ya mahlweni, ni sure ku hi ta va hi ri international in the next 3 to 5 years. You know what I like about ku upload the music online ne? Na hambi ka malamulele va kha va nga mi yingiseli. There will be one person or 2 people or 3 people. Un'wana ta huma China, un'wana ta va ri Germany, un'wana ta va ri Nigeria, un'wana ta va ri they will be listening to your music. That's what I've picked up mina loko ni upload the music. And it shows kuri loko za ku ri na ti streams to fika 1000 kusuka mte Nigeria ne. Ku na ti streams to fika 30. Swikomba ku loko ho ya hi ku vanhu valava maybe va tlanga everyday music wa n'wina. Let me say there's 500 people who are listening to your music. If it yaga 1,000 streams or there's 300 people lava yingisela ku music wa n'wina. Hikuya depending ka ku munhu yaloyo u ri tlanga kangani risimu rero. So we'll get there. We'll get there. Katsongo Hayi to fika. Tsena hi khodelela. So any collaboration leyi mi nga tsakelaka ku nga vanhu or dream artist or dream collaboration leyi mi nga na yona? Dream collaboration is from the guy that inspired me to the sound. Yeah. DJ Maphorisa. Someone can unda la sentin la kan nanguta flete la tsama ka yo misalia. Ku one day if ya la endla swin'wana ni sure ku loko no tirha misalo ya hi nga endla man. You know DJ Maphorisa akuna artist leyi nghena ku studio xa yeda man a huma nga dumanga. Vele man tizisi va voni hikwavo va ngela ku va huma va dumile. From Kabza the Small, all of them. So DJ Maphorisa un'wani laka loko se ni vuya hala ni nge vo xigazeni munhu wo ka Gaza. Yeah. Ni firstana J John a lot. That guy is very creative. Very creative, that guy. Mativa ani yingisela clip yin'wana yi nga postiwa hi Lekera, I think it all. I think there's a new song coming, J John na Lekera. That guy is very good. Yeah, no. He's very good. He's very creative. Very creative. Untsakisi loko enda ngoma liya ya one night na xikazi. Mystery in creativity leyi nga laya. What he did, u teke tingoma ta yehe kwatu damane. A ti faka ka ngoma a endla ngoma tona. Yeah, so it's very creative. Yeah, I think loko mo kuma collaboration na damane. Yeah, we can make good music. We can make fire. Can make fire. Mi feel njani
I think hi leswi a hi ri ku swi vulavuleni hi nga va ni swikatsi ko tala hi va yisa lava suka ka hip hop va ya xigazini ku fana n'we mi nga suka ka hip hop mi ya ka Afro mina va yisa loko va suka, although loko va suka vanhu va vula swo tala ku hayi swi ku tsandzini hey nini, mina ni twa ngaku i xa best lexi a va ta xi endla, i xa best lexi a va ta xi endla hi ku ma va languta van'wani va kona va kulini to the point ya ku phela loko se u ri kulu u kha u endla music swi kha swi nga hela va ze va ku komba as example aka community ku vo luya phela nga humelelangi u twa ingaku ta humelerisa hi so ku va sukini ka hip hop or ka yini leswi va swi endla va ya xigazeni va ya because ku na vudyela leyi ni twa ingaku is the best thing they could do for themselves. But for that time I'm in hip hop, do you think okay that time I'm in hip hop now sweswi mi endlaku music from hip hop to that music, do you see a difference hi mayelana na ku bukiwa na ku tiveka? Yeah, a huge difference. Loko mo languta lately vanhu va rhandza swilo leswi nga simple ku swi yingisela. Yeah. Hambi ku ri mapiano loko ma sungula a ma ri na ti-lyrics to tala kha ku vulavula swo tala sweswiwani ci vum 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 gone kanje. But you know, I don't know, sometimes ku ya hi ku ngoma yale yindliwe hi mani or swi ya hi ku ka TikTok you promote ku fika kwini, I don't know, but yeah swa fambisana leswi mi swi vulaku music masiku lawa kahle aka ha ri timhaka ngopfu ta ti lyrics ta deep i timhaka ta ku u yimbelela swilo leswi nga catchy leswi swi vanhu va fika ku va swi khoma loko loko ti lyrics ta deep for fana na Ruza leswi nga ta khumba vanhu loko u tsala lyrics ta deep kho vulavula hi swa mabyala na yini vo to tshika vanhu se swi tele leswi hi fanele hi swi krema ka ngoma leyi lo wa deep a hi n'wi yingiseli ma twisisa artist mlengozini ne ti vuya ngopfu la ku ri loko u nghena studio u fane u va sure u fane u ya endla and for you know fana mina a ni munhu wo plana risimu se swa tikanyana loko ku fana sweswi vo fika va ku okay Jayla ndansa hi fambeni ya studio ja mani swi nga endla ni heta awara ni tshame ka computer ni nge zani swi ta ku ni endla ni kha ni pressa ti-key ta random because unplan risimu and rhandza ku fika ni tlanga beat se ti-lyrics ti tata after. I wanted to come to that question Kuri. Ni vutisa artist to tala vela the producer, you as a producer, now I'm talking as a producer. Yeah. You as a producer and an artist, or studio, are you that artist you yingisela beat, if you put the lyrics, or you come with lyrics, tanga beat, or you do the same at the same time? I would say I do the same at the same time. Nizini swizamo swo ni ta sungula ni hleketa something hi ku minkarhi wun'wana u ta twa xi ri catchy lexi xi hleketaka minkarhi wun'wana no lorha risimu ni twa risimu leri ra namba mara loko se u ya tlanga laya kumaka titiwo se a swa hlangana se mara usually loko ni ya producer loko endla risimu ni sungula hi ti-chords usually loko ni tlanga chord ivi yi hlangana for buzz loop after ku hlanganisa chord leya for buzz loop leya ti-lyrics ti tata se swi nga endla before ni endla risimu hinkwaro ni to faka kick every 4 step se ni recorda risimu ri ze ri hela se beat se yi ta tlhe yi ta endliwa kwala henhla ka ti-vocal leti mata mi mention swin'wanyana ne ku na ku wo fana na mina loko ni tlanga beat sometimes ni sungula hi drum pack, especially ka house mona house drum pack ni tlanga drum pack ni swi okay maybe ni nga faka ti-chords ta so nga faka ti-elements ta so and all that. Sometimes mi kuma ku rhanga ku ta ti-chords mara loko se ku fiki ti-chords yi nga fika ti ku bayizisa ku endla swa ti-kick na yini but for mina swi simple ku sungula hi chord mhaka ku mi nga ri va ku ti-drums ta key. Yes, that's why na loko va cover
rehearsa lexa drama hambi xo tshama loko se wa hetlangeni to gimba ta mani to fight as ya se loko ni sungule chord na kota ku hleketa ku sweswi ni ta ba risimu ra emotional mabo sweswi ni hleketa ni kota ku hleketa soul ya risimu leri ya ku yi ta va njhani feel ya rona ku ta va njhani to sungula drum a ndzi endla khale mara sweswi cincile so loko mi tlangile beat yaleyo then that's when you come with lyrics that the yeah ku produce wa ku hambana ne ya swa hambana ngopfu hi swa matani produce wa ku hambana okay kuna xivutiso xin'wana ne la ku yi vutisa n'wenya leyi manager man pfumela manager a veri ma va pfumelela na what xivutiso xi ri yini wa ri na manager n'wasati Merini ngwenya a ni ku why a ri na manager ya n'wasati nga ku ni vutisiwe ntolo swileswi hala Pretoria Leaders, hey? I'm saying women are better leaders and great managers. Okay. It has been tested and proven. Okay. mara swa mapele ngwenya matani bula yini mi tshame mi nghena ofisini ya CEO mi kuma PA ya n'wanuna mi tshame mi fika reception ya any company mi kuma va heta ku mi byela sweswi kumbe an'wana mi endli swo loko mi ya byaleni mi sende sati mali yin'wana mi ku khoma lawani ni nga ta yi dya ni tlhavuleka ngwenya liya mali ya n'wina ngwenya grocery mi khomisa vanhu Komza sad. Yeah. Komza sad. Exactly. Mate, Oh yeah, ne. So okay, yeah, mama sati delete rata ka. Yeah. It's good to have a manager. Ne? Very good. So misungule ring kutirana management yanwe. So vana maybe close to 2 months. So khale ngopfu. No, yeah, na iku. So okay, sweswi lava hi ni mutisa question yin'wana ne. Why one? What's up? Why one? Wow, ele studio. Okay. All right. Yana kahle ngopfu. Ele studio ne. Da choose that the artist i5. I'm zondi munhu ne. And loyi mi nga ta n'wisusa a swi vuli ku ha mi n'wi fela. As personal. Personal. Okay. So that choose that artist i5. Ne. I've taken Mirna Bliss Boy na Black Myth a studio. Yeah. Salaman kuvaya man. You record xigaza ne? Yeah. Yani yatika wadala. Hey, yatika man, yatika. Kuphela Bliss Boy she catch black. Yeah. Like just to see so loko nendla ngoma. A xendle tingoma leta to u ta yingisela ku xi endla ngoma yo bayisa lexi. And this is Black Myth on the other hand anta ngususa yena hi mhaka ku una element leyo yimbele ngopfu. Yes. Mandis. So ni twa ni hi ku ya hi mina ni twa ni tsakela style xa Bliss Boy more than xa Black Myth because ni rhandza sweswo swa cage na hambi hi tshameni xigaza a hi a ku nga ri i genre leyi a ni yingisela khale mara loko va nghena vafana ni swi twa loko hi faka Bliss Boy ya ku cineni lawani And xa ku endla collaboration yin'wana ya lo Mozambique. ni tweni xa dlayisa lexi. Okay. Second one. Rosa. Ne? Rosa. Metro Beats. Oh, Why one was Milo studio phela la endla album na yes.
Yale tika madal. Why one home? Ruza. Yeah. Na Metro Beats. Yes. Phela eish. La se munhu phela utazati contradict. Phela Metro Beats ne. Xa famba xi lexiya ngoma. Yeah. Xa cinisa blind. Mara la tlhelo ni sungule ku rhandza tinsimu ta Ruza kusukela swa khale ngopfu. Khale ni kha ni rhandza tinsimu ta Misa Luyani. Ni twa ni connect ngopfu na Ruza more than na Metro Beats. And although loko hi hleketa ka reasoning leyi ni nga yi vula hala ka Bliss Boy na Black Myth a hi ta vula ku sweswi hi ta teka Metro mawu xo xi cinisaka ngopfu Yeah. mara ni ta ze ni famba na Ruza. Famba na Ruza. Metro wasala. Eita album le. Okay. Yaka ya u3 sweswi ne. Yeah. Mashtiwa Khanyi mashtiwa. Ya xo tlanga Tender Care. Na xi Khanyi or Miss Lay? Khanyi madar. Khanyi. Miss Lay wasala. Miss Lay wasala. Okay. Yente 3 ne? Mano one. Sita hela the artist. Ti heli. Ti tele ngopfu artist ta gaga. Ti tele ngopfu artist ta gaga. Na va ku yi ba phela album leyi na. Ya hayi lewa hi ta vavisa madam. Sign Free or J John? Ka Sign Free na J John kusala mali. I'm talking about J John. It's sorry, Sign Free, my guy. You know, I love Sign Free so much, Ne. but I'm talking about J Johns. J Johns, yeah. I'm trying to go miss her. I'm going to see you man. Ne. Mara Sign Free, no Randango as a brother and as a musician that he is. And he's like a brother to me. I love his music so much. Mara Teka John la. Okay. Aneri kunto album ya guys. These two are producers. Viket or Mpanyas? Viket. Kutlanga Viket. Yeah. Okay. Salani the producer or Ruza as a producer? Hey, Ruza pesha die. Yeah. Ruza sha die mara as a producer nta teka Salani hi mhaka ku tlhele ka reasoning liya Salani bana mbo cinisa bla. Ne. Salani da vavisa hi swilo leswiya. Ruza she blind and there's not elements tin'wana to nkarhi wun'wana a wu tshama u swi twa. They are very good producers vari too and na loko a ku ri hi ku choose andazani va choose va ri mbirhi mara sweswi hi ku ni ta choose Salani. Okay, so Ruza uta sala ku eka ku yimbelela. U ta ni yimbelelela. Okay. This one is the last one. Ya ti artist ta Gaza leta ta khale. Oh yeah. Ya ta khale leta ti tlanga ndzumba letiya. Yeah. Menda album na why ndamchuzisa 3 ndamchuzisa ka 3 Yeah, ntswanyana ya 3. ya antswa At least loko va sala va ri 2 va ta khongotela. let me say take 2. All right. These All right. 3 Hey. ne Benny Mayengani, Joe Shirimani, Prince Rangani. Jonah Beni va famba na mina. Jonah Benny. Arangana da sa. Arangana da sa. Okay. No, I think yeah, 18. Yeah. For leswa anim butsa show. Ka music wa n'wina, I want you to tell me ku ri loko vanhu va la music wa n'wina na ku lava n'wina as for ku mbuka na ku searcha ku ri
phela ti fan ti lava ku vona ku ri artist leyi vulavula ku yona Yeah. u endla yini hi siku or u posta yini u tsala yini u posta music kanjani because the artist minkarhi yo tala ti posta na music wuntshwa and all that so I wanted to tell the fans ku ri va ku kuma kwini va ku kuma njhani na loko ti promoters ti ku lava ti ku kuma kwini. Oh, music as in vulile earlier ku kuma ka ti-platforms hinkwato. Yeah. Mina ni kona ka Facebook, Instagram na TikTok. TikTok i J_Londons. Ka Facebook ifumani J Londons, ka Instagram J Londons official. Okay. And then for the bookings, as you know, manager I can theory ka the platforms that me hinkwato, social media platforms ni vekeli ti contact details, email na number ta wona. So for the bookings, you just go to my bio and you'll see it. Okay. Imana manager ku ti accounts ta wena. The managers that made the manager that account. En'we mi tirhisaka ti accounts ta n'wina or ku na loyi a tshamaka a ku namuntlha ni lava ku posta picture ya J Londons The managers that made va post. va post Ku nga va ku ri ku maybe okay ku fana na tolo a hi ri busy swinene a hi ya nele UP and before UP travel ya tindhawu to tala so i nkarhi lowu ni nge vi ka phone ngopfu so hi mhaka ku hi fe hi pusha content at the end of the day because va nga ta fika va post there but na mina loko no fika siku rin'wana ku mo teka picture leyiwani post na swi kota ku post. You know, you mentioned something very, very important as an artist. I think as fanelang umiela for 3 days 3 days is too much because vanhu va lava ku tshama va kha va vona artist yi endla yini. That's branding. Do you have a brand manager or management ya wena endla swilo? Management I mean that's really was actually. It's a very good team. It's a big team. Actually, it's a team of managers who are working strategically. Kuseswana hi focusing ka leswi sweswana hi focusing ka leswi mantu. Sweswi va nga swi vula ku vavasati va manager kahle ni to pfumela. Hayi. As artist wa pa u tikuma u kun'wana byaleni ku ri ku hava ku rhamba ku rhamba u fika u da kwa xipurasi. And you know so far na sweswo ne. So onela artist. Onela artist because you don't know what's going to happen there. Of course da kwa xipurasi xin'wana xi nga ku favor xi fika xi teka picture. Xia posta mntu ka Facebook se va ku yo mera ya kona leyiwani a ku mera yi dakwini se vanhu ya va rhangela njhani man twisisa ya va rhangela njhani mera so ni sure ku ne vanhu lava nga ta langusa this episode ku na xisesani xa yi-1 xi nga ta ku ya mfana lowu kahle loyi na n'wi lava mina ye munhu mara ni vula ku loko tshameni mi n'wi languta okay kumbe n'wina hi mhaka mi xijuzani mi nge swi tivi loko ku ri un'wana a nga ta ni languta ta swi voko hayi misa lowuwani a nga faneliwi ku va singeni ne na loko o ta munhu a fika a tibyele ku hayi munhu lowu singeni u ta yo tibyele swona n'wanuna hi nga vula ku singile a nga ri singile. You know what I mean. I know. So but yeah, min hlamurini swi komba ku ri hard luck guys if kuna loyi a nga ta fika a veka tihlo u ri na munhu dimani so ni la ku pfala ne na swin'wana hi swi endlaka laha loko hi pfala namuntlha mi ta pfaleriwa n'wina mi ta mi pfalela n'wina misa loyi a ni hostaka na yena u rhandza ku vula marito man'wana loko hi pfala so n'wina loko mina heta ku vulavula ka khamera leyi tloro ni ku yile tloro all right okay ekos ku na swin'wana mi lava ku swi vona Like swi vula swona very no his music is great but no honestly before mtama kwalana I was telling him ku his music is different very if he continues on his journey like that and never wither or anything uta khoma yena crowd R1 anga sharelana na munhu kuna ku khoma crowd ya wehe ri wexe u nga sharelana na munhu
and leswi I gen langele ka yona ne yeah you are people must listen to your music, to be quite honest, and they will understand what we're talking about. But no your music is just it's just good. It's good. Yeah. So guys, fike makumu namhla ayina artist yo makamalamlele nami no makamalamlele ni proud the artist yena mhla. I'm very proud of you, my brother. I wish DJ why ngari kamalamlele kuna swichai. You know what ne you know khale na khale loko ha kula aba ku music wa Xitsonga specifically wa Xitsonga uma kamalamlele. If you can check the artist leti nga duma khale ta Xitsonga kamalamlele, Dr. Thomas Chauke, Matswabe Muda, Jojo Maleke. Hey, ngata ri mashaka mavaisa lava ya kwenu mastiva yo mama vaisiela vaisela vo Rangani, Prince Rangani, all those guys lava n'wanyana va Matsonga ne lava huma vo Giyana ko yini the producer mostly I'm free vo J John batiza nyana vo Viket huma kwini vele Vuketa ni swi huma kwihi huma ku Vuketa huma kwini Gandlanani ka Gandlanani le hala nga Gandlanani le hala Giyana yo ka ingari yo ka Gandlanani lo ka nga gandzi yo ka ingari ya mapele. No, but mostly the artists totala ne I think to huma ka Malamlele most of them maka Maken Masingi Malamlele. Yes. Vo DJ Choir and the DJ Choir misalwani no stuff man. But DJ Choir maka Malamlele. Akanjwe misalwani DJ Choir namhla ngatangi uyisi bisho hlatswa mimova ka Shoprite yeah, but the artist tato maka Malamlele ana vutsa swo white artist tato maka Malamlele kuna talent ne kuna talent mara va ka Malamlele ni xitivaka ne I ku moni nga vuli leswi matan crucify nga hipoili uma Malamlele ani ta ku the artist ka Malamlele ne ti rhandza xikolo na music letala kun'wani moni swi tshika kwalaho mara it's a good point. No, it's a good point. We can laugh about it. Yes, it's a good point. As an artist, the entertainment industry as a whole, as being in an entertainment industry, unge hanyi entertainment industry ntsena. Kuna mkarhi leyi nga dry, like uswivoku ku dry sweswi. Just like COVID. Vana va take the photo, na va teka the photo, va take the photo vanhu mana vele untleni ka vana ku hati baby shower, vana vele ku chateni, uswivoku dry. What do you do there? Sweswi nga humelela hi COVID. My one COVID. A lot of by then America creatives ntsena. You anhleketela sani aku ready non paka the bag. Kongo Malimpopo. Yeah. Emago after COVID ne ifale studio. Actually ifale before. But the DJ answer I DJ online. Must twisa nyana. Vo Shimza part 2. 2.0. So entertainment industry on its own I love you khomelela ngopfu ka yona ba vana na business ro xavisa ticondo something or ndana swin'wanyana but entertainment industry yo I love you khomelela ka yo irwana ku gig mavona e pfula Gaza Kitchen 2.0 na wena mavona but anyways enda kona le market se vuyini J Londons or manager uranga na munhu misa lo hiswa very munhu wa pfumela na ku ranga na munhu a una munhu na la a una yena munhu la okay ngonhlamlikhala ana tatwa ka manager ku hiswona na as long as munhu wa n'wina swi tiva ku mina munhu ku right kuna anwi mati jeke kuna show yin'wana kuna show yin'wanyana ngwenya ne ya xisa xin'wana va ri DJ Jep wa yitiva va ri find out loko ho n'wi fonela sweswi a nga pfumela
Baran call madala. Baran call madala. No, Ngwenya, as I was saying, xikwembu xo katekisa. Khensa ngopfu. Xi pfula tindlela. As I said, ku ri music wa we unique and all that. A xi ku pfuleli u va unique like that. Ka machangani vanhu va ku tiva, va ku buka and all that. I wish xikwembu xi nga fika xi because lava ka next episode na wena u vuya or J London times4. Yeah. Ana hala ku vulavula hi 4,000 streams, 54,000 streams. Hey, la ku vulavula hi million man. Yeah, so all the best my guy. And Khensa madala. Anything you want to say ka defense ta wena? Mina la uzet friends ta mina ku I continue in streamer Gazavula volume 3. I continue in streamer I share la mashaka, share vanghana. Ntambuyela na Duwandi Duwandi isakudla. Yeah. So I continue in the share streamer, follow the guy, like, comment, put positivity and we are fine. Okay, Kesin J London magaza maka yena please kulangusa ntsena mtshama swi nge hi kurisi. Please subscribe mi vona mi sharela na van'wani mi va byela va subscriber and thank you so much for kala va nga subscriber. Thank you so much kala va hi watchaku. This was episode 9 evunangeni ashangani gang la hele evunangeni Aizondi ai avanyisi hi hlela music wa Xitsonga. Toro. Danko.